Abatuura ba Kikuube na Nyantendo mu wodi ya Kigaya district ya Kikuube bebembirwe ba chairman babo nibo birukangira office ya RDC. Babire nibahakanise cyomwa abatuura kwenda kubanyagahe byabo ahabwe enshonga za Kafuna. Baitu tuze kwetera omuranga bongere kutuyama ka government. Omusajja kagoma akutinisiriza muno itwa abantu. Halaka akusanga kugamba nja kutematema nkuteeko mukakutiya. Halaka akusanga akugamba omusango gwawe tiguli rubata. Bakwenda kutubinga mu kibanja itwe aba regional bono batwale kibanja kiona bakihambi tusugale kuonka. Niye ensonga enkure tulesere n'abatakaabo bwire bwoda kuruga mwaka musango teba kwa kunyegera. Margaret barwogeza hamwe na Juliet bananuka abanyanya ba Felix Nyabongo nibajyangwe enshongeze zikimukero mukeshere ko kendwara ya COVID-19 obunyina yaguze kivanje obwe Nyabongo ari kugira ngo yitakane yeye. Nyabongo Felix atulemeseze n'abana baye bakwenda kutwita bakachwamu kutwale kisaka batani benda kutwale kisaka kya mukayikuru kisaka kakitunda nahura engineer bafokere batemo mukyaro kya Kakoge bakulibata netahimbwa tukurara bunkenke tutinisidiva family Nyabongo Felix bakanteka omusango agurigeta drobare kandi kintakoze insonga yitaka kunyaga itaka lya nyina nywa amazire mu emyaka nsanyo. Konka Johnson Kaguma omwe habaru kugambwa ho nagira ngo abantu abe baru kumugamba ho byona tibyene bwa mushije no bukirabe kirungwe enshonga zabo RDC araganise kuzitahamu. Ekyo kurwata nemitehimbo kibakungambaho ekyo kiri kisuba bakunjweka amatu gembuzi kundi isengo tinkusobora nakikora kwamanyire kikuchwa amateka agebiragiro bya Uganda. Abakuru ba security nabo bahulirize ensonga ereke kuba yange nyenga hakuba ebaruwa yanyungibo ine ndaira ina points za amani zona za security court benyese no mura muzabe muri kwaka gasha kwa Ambrose ni wagaba katoto.